Pozdrav svima, evo sad ćemo ispeći na masti palačinke, ali to ja ne zovem palačinke, nego je to bosanski, smo mi to zvali kajgana. Evo ovako ona izgleda. Ovako ona izgleda. A sad ću ja vama pokazati kako ja to radim na tavi za palačinke sa svinjskom masti. Do duše, ovo je svinjska mast kupovna, nemam domaću svinjsku mast, ali evo može se staviti još, ja volim kad je to malo, jel, masnije. Znači evo ga, stavili smo mast, čekamo da se mast istopi. Tu je smjesa koja se sastoji također od 2 kupovna jajeta, brašna da bude ovako tekuće i vode obične i mlijeka i soli. Znači jaje, mlijeko, brašno, voda, sol. Nikakve ove, kako se zovu, mineralne vode i slično. Znači evo, ja ovako to sad stavljam. Puna ova žlica. Biće debela, znači neće biti palačinka kao palačinka, ali bit će debela i ništa. To se sad fino peče. Ja ne radim ništa. Pečemo mi to. Još malo se to peče. Znači puni plamen, nema tu smanjeni plamen. Najjači plamen, najjača svinjska mast. Evo, nemamo domaćih jaja. I sad ćemo mi to krenuti. Ne okrećemo nikako nego ovako, jer ne želim, sve zamuljano od pečenja i kuhanja. Znači ovaj alat. Još kratko na vatri i dobijemo ovaj malo ko, ali nije bitno, to je sve na masti, to je masno, to je jaje, to je brašno, mlijeko, nema tu komplicirana ništa. I to je doručak junaka, šampiona, ja sam to jeo 94. Ako je uopće bilo jaja, brašna i šta su već išlo. To je to, hvala na pažnji.